o wazalendo watukufu wa Comores, Mislamu umbabanu mjundrao rehma na amani hoju ya hanyu na zimwendeleni. Kwezi taifa la Comores, kwezi wa Comori ngari aminio kana indensi hatu kabati haina mndu ngena umtsangu wa hahe haina mwanamkomori. Kwezi wananyasi wa Comori mlobonze yaujua ukaya ngabo zentsabuho ngabo yemitezo shale bayale hija kaya ngarjua ukaya le bayale hija shale bayale hija kalitsina mtezo le taifa la hatu haule taifa la hatu siwa Comori lo dzima. Ewa ngekwezi watukufu wa Comori gari aminio kanema siwa yanu hatu sonti pia sha gam aminukana haina hutuba nifanyao mihonesa ukaya ema shababi na mla muhe dingosi ba ngar aminio kana indensi hatu ukakarna ujua wake wangu harumwensi warirende maskopati ala kuli hali side namna hiyo. Haukaya ba Comori karna ujua na keravi bainu densi hatu haina mzima ngena mtsango shakari na ujuwensi hatu wajeba buhe wangu wakeha mabanu sisi mesklav emba biyokara na ujua. Haukaya ba Comori enamne kaundo rarendeha inde mano kaya mihanza nrongoze mashababi haukaya aliswalihi haonesta ukaya ilazimu mjuhebo wanansi no wanansi wakavumbulwa ndasi mashababi kaya ngabo hadisi ikawe parojiri izone namne kaundo rirendwao siwana wa Comori kaya mwengo ni mosiku waka mru yakana mrohazi hodahoni hahe ikawa hakaha mrende esklavu. Baada ya mrenda esklavu bala shabaka jirani ya tukaujibiwa neze nrongo ikaundo ye jirani hola ya fanyilawe esklavu hola mwengo ni mosi kuhende haono ola mrikaundo ya rendaye mru hola esklavu hamwambia ukaya sijohanza unike mrohazi waho uo nende na doka minae bai hamwambia ukana sina ujwa hunikae amba ewo nge mnulize ye nendena ke mina ye hodahoni mimi nikeda minae wakati ula wala mrohazi hahuliza wala mru wala esklavu hamuliza sha ba Comori wakati ya mbali ya hendo dahoni ende hamrenge hamnyeza hamtsuwaze ngoza nkudizila hadisomni kashahula shema yehila ukayahunu halafukati ulabo yandisolesha ula shema shila hafanya nsundaru yene shefuona hamwambio kana wewe uniyenga mihu yenga wewe uniyenga haukaya kutsu wewe kunibubua harudi ujango ni konguo za nyumeni nevaya harudesha hulango ni paro wenika shaule rahafu o esklavola hazo ya ukaya ani ulaya kaharumwe handani ya ufanyaze hazi ya ububulwa ya unikiwangoza nkudi havaya eshahula mpaka ndo pubeli yendea nikiwa yendea arengeale halafu zilihundu si wa Comori ya ukana arirenge mazoe ya ukaya ilazimuwa ruwanu
enamna waribubu wao, enamna waridhulumu, enamna warabao ze mali za hatu, anirehansukana inude normal. Inde enamna rarendeha, si mashababi wa Komori, rarendeha made esklavu, huo, dukani ngari wonoha mainde njisa. Hokaya wake wangu, wache warengensi ya hatu, wakejuma urirahimu, wakejuma uridhulumu, izo dizo riwona uhama, inude njisa, inde ya lazimu. Bongenga ranzori wanenizo, rabeno siti mesklavu ya anyu. Kanga bo mesklavu ndanyi, mwarengensi ya hatu, shati ndasi. Kwezi watukufu. Inu densi ya hatu. Ngari urongozao. Waziri wa Hezendrabu. Humedi Msaidi. Riwambia ukanyensi inu ya hatu sinani. Kisho mwarikaza dezenkalizi no witi. Dwade mbendu mwarikaza rumwensi inu. Wongenga rimwambia oni. Ledharau no tsofu adabu. Wahanyu no kaza kifudingosi. Humedi Msaidi. Wetside mungu. Wauhea harumwensi inu unikowa Komorileso. Haukaba Humedi Msaidi we mwengoni mwandu wati yensi ya tushonga. Haukanga rijuzi sao. Haunga riguzi sao. Humedi Msaidi ukawaziri wa heyankiba ya Komori. Heyankibere mebonsi. Ngehabo wetside mru wa ukalelo uje. Haina wakati utsohea banu. Wambe batani. Wambe ndungwe kao kazitina hata mradi usoni mwa Komori. Bahudu ambo kana yensi ya hatu ngiyo hamamna aganza. Haruma hindi bomsaidi. Mende londaya. Maesha ndaya. Ijekele longo joka ujireme fuba. Ujifahari ya ukanensi ya tungi wama mnaganza bo Humedi Msaidi. Vanu msi wakati wa hale. Majamadore ngo waze wa hatu. Mwewarumia. Mwewarenda hindu shitsua hindu. Karina umbani nafasi. Haukabanu. Eka kweli we mwanadamu. Wanzawa yensi ne mwanansi bo Humedi Msaidi. Haina mruko kana dhomana zansi. Baada waka dhomana. Hauwaka waziri wa heyankiba ya Komori. Wafanya mahamili ilazimujo ufanyilo wa Komori bila. Rijue. Humedi Msaidi haka na dhomana. Za heo waziri wa heyankiba ya Komori. Harifanyila bila ya mahamili tsainu. Ya wale lweka hula wabaja mwana nyuho. Maudu rijojwa heshe la Humedi Msaidi. Humedi Msaidi kujarifanyila bila ya hema pesa he corona. Kujarifanyila bila ya hema pesa he kaneti. Ya hema pesa ikaundo raka urengewa. Ya heze kashine. Ya hema pesa ikao haina mru ya kahanzendea aswali. Hema pesa ikaundo waka urengowa na nyasi. Wakanza wafanyeze test ya upashia. Ye bila bo Humedi Msaidi warifanyilia ndai. Ijekelelo ngo heoba wambe ukana ensi hatu ngepoyo ngayo ndazi bo Humedi Msaidi. Vanu kamna utorenge ensi hatu enu mrirende hamasima laba hausima anisima skopatia hanyu karina umbani nafasi. Wallahi billahi zinu rizambao ngarizambao homonenia. Ngarizambao homonenia obanura kansiba. Rimwabi ya nukane nsinu ya hatu sonsi pia. Kamna ujuore ngensi hatu. Mrifanya hamashinu iteya shahanyu. Handani. Yensi ya hatu kaina upangayi. Huzone saba na ndono robo Humedi Msaidi. Ya ukaya nga mshukuri yao bera isi wa henyu Afrika yensi ya hatu ngejoka upangayi. Rangwensi uba Humedi Msaidi. Haina usiku wambo maraviha yao. Haina usiku wambao barnamaji ndazibi za tulonziani zandisa ijekele lozifubu bo Humedi Msaidi. Vanu mwengoni mwensi ya hatu ya njia shonga.
mwengoni mwensi ya hatu ya njia shonga dabole jindini linulandi kwa uraisi wa Afrika hauka emjwele wachi kwa Komori ensi ya hatu urikana tabu iso kweli she tabu kejaka halinu hauka tsainu haina mnariali ulo haruma ensi haina mnariali ulo haruma ensi ya njia mbaba hanu le kukubalinu galitsingo urenga lefanya msafara haina usiku msafari kao wa Komori kwa tujua marundanda ya eba nungoendoje eba nungujoje alafu abone lo kamna uchabanu mjemri sababishe mdoba ukaya yensi ya tungeponga yo bari kasina rais wa Afrika side namna hiyo eza kadabidi kwa humedi msaidi eza nsikitisha bangu ya majurnalisti wamba wa majurnalisti shari aminu kana wanua ruwakansi haruma alfaria malfaria haukaya harumane suala libirao Senegali sijirani ya hatu kabidi mdukawe na irumbi shansi na mwana nsi ilazimu uwenese ukaya majurnalisti lazimu wahuzise namna jele suala kaundo libirao Senegali marahia ikaura nguda bala hata habaha wahundana nao neze ajali wafao shema na watu jua birilia rijua besha journalisti hahuzisa kujajua li birilia bahumedi msaidi ya ukana izo makisali yafanya wayakaula diktatori ola kriminali izo ndizo azala sumani ya tingo fanya yabu kujajua birilia suala hamanda lila la wananyasi waralo hitwa yabu lelo bahumedi msaidi kamna ujojo kansi banu mtsobira mwambo wa Komori ndongo zandrabo ndongo ikao kasitsina hata mbari yalite side namna hiyo kamna ujorengensi hatu nikino wizi mufanyao harume mashirika daula yewe weni hali bahumedi msaidie gojo koja urambie ukaya yensi hatu ngepongayo hokalelo wakedhwalimu la harume shirika la daula hokarile lo ngamwendo nedeli la rohore wanruho mjini hatu waje wa ule shongo shinu halafike kweli umedi msaidie uziswa suala hamandalila wambe yojokiri weyakanyiwezi ila yojokiri weyakanyiwezi shensuri jo uhunda daula ya haki wallahi mafitsanu kano parukiri bo umedi msaidie ngari mwambiawe yinu ndensi ya hatu kamna ujua urengensi hatu yinu nifanya mashinitea shomo handu za mibo umedi msaidie halafu ngabo ndongo watu yelewa ngensi ya hatu ngetoka ubasta uhana mnaje bo umedi msaidie haukaya ngabo mjomba tsola bokwaba hansudo mwisha yerongo wabanu ambese hadisa zohamba wala wangwa belu hauka wakati mrujuzisa ngeba nwandu wanungwa nikawa Komori leswa hindri belu ukanaza zekaderi ukanaza sifaderi mda wa mahame ngo miraru na miranda ewa suilisho wa Komori ndaba harumadima mbuna nambie ye mkomori ya paroshio kana lindele jibi la belu hetare hiwayanza ruma zesifaderi na zekaderi shamrengeze mali hizo mzanyisa halafu ikele longa mjomnike owa Komori leso ndai kiravi ba karna ujua ekanga bwandu watusubutu mwambiani singari mwambiaoni indensi hatu kamjari hula kamjari taharu mashamba eza hangu ngani mwambioni ba wakati mdungu wangu kaya mibeshi yaka mishamba bisa wajomba tao wano harumale dingola hembae zinu wako hamba ukaya ndongoza wana ndongo watitia ukanange bidio mriaretewa ekamna rete nyitsi wandu aume eza heka jamba ngarirawe pirizo ila shanyitsi wandu aume haukaizo mwambao na mribule rambe ekamjabanu
ngamrabiha we marabiha na mtsoribulia rirenge peleo riyabeye ariyabe shaka mnaujua mje mrenge nsi hatu ikenga mrongo wao embabiza wandu ziloho dingoni mwanyu zijebanu zirongowe ikere rongo wanga mabonga mwondo mwende mwarifunge embabi yokarti wa harane prizo ila shaho mwambiani ngari mwambiawe na nyeka mwende mrifungu wallahi nyitsandu ume zakadwa bili ngabo rongo mtu yele haukaya hena wakati mjoenda mnifungu yawetsi mastajab ikama dem nifungu yawetsi mastajab yetsi mastajabu ina ingini bwa Comores vanu aha midwetse haja uhalisi haukanga bonongo mnyinyi mtuyelewa vanwe kama dem nifungu balaka mtsuni sisa bala kinyume ngamnitukuzao ngamnihezao daraja hasibabu hindi bala mimi ngamtsingo kasa wanazali iba kushokana abo nto pasha mvio na soma wataba hatushundo soma mvio ha hindi nyitwe shia au kaya hunu harumaza nsiza ulimengu kamjaporo shoka waziri hapa shia waziri haja kwani komru harumansi ya poroshoka waziri hapa shia waziri haja kamja poroshoka direktori hapa shia direktori haja nyitwe shera isiwahe daula hapa shia era isiwahe daula haja nyitwe shoka desire hafungulwa abanga bisa wanazali ibakinda abonso pasha ya mvio ewe ngeni wakati mjo mnirenga abo kamtsuni bungua abonga mnihezo daraja shado mwami anukaya ekamni renge bahabo nyitsandu ume nyitsi ume kwezi watukufu wa Comores mashababi narila muhedi ngosi beza hunda Senegali wala wanada Muhammandasi eza hunda Senegali wala wanrikao wanzo wawane na diktaturi wanzoze haki zao wazihunre yebo ngesha babi mkomori narila mwe bangari aminio kana indensi hatu komru utujoka ulawa hauka inunzia rabira sonti pia osiku wa juzi juma tsende memba juu mjina zaliwa ridzihi mwananyasi lelo mfundaru tsende memba juu ya mitsamihuli rende ridzihi mzadzahatu ngwajo warehemu yabonga aminukea bakindani ngebo lazima mimi unahundre bahati Mwenyezi Mungu yanike bahati njebanu njeni zambe kwezi watukufu wa Comores ngamanzo nirongoze owandu ikaundo waloho dingoni wa wanao nemba ezimbi ya Zala Sumani ngamu mrongozo niba ukaya na mrambiye fali kidingosi mrambiye hoswani kaundo ranzori kaze wa mndu vatike matataliano dingosi be mwana mkomori hasa hale mewa vanu ngamanzo ni mrongozeni ni mwambiye ukaya wanweka mrungu wano nkodo mrui wana hamali mrui wana hamvu ekaze ndongo mbili izo mru katsini zo mrui wana haustara ngekwezi wanama watukufu mwambanga mwanone ezimbini le djimbo mweza ho kalitsi na mbosheleyo le djimbo mweza ho ni opposition kalitsi na ngono hahindri ngelazimu le djimbo likena ngono dingo hii kamna ujua mje mwambe ukaya mzingare djimbo dzima mwambe ukana 2024 kabati voti hauka iyo mwengoni mwesha sababisha rilo haru mwasha izingirishiro ngengari mrongo zao ni opposition
mwambanga mwanona ezi ya kifuja ngani mwambie nukana le djimbo mwezao kalitina ngono le djimbo mwezao kalitina mbosheleyo wodo kweli narke makle haukaya oli olelo mtoshindo wana nazali hamvu mtoshindo wana nazali hamali ababa hana mkenzi mpange mwane nazali haustarabu yo ustarabu ngonda huu rimwambia nukana ni opposition na mkenzi mrenzi ya mabangano mrenzi wa mfurano mritole mru mzima mritole mru mzima bangari aminio kaya kamritola mru mzima mwabebo wa Komori mrutsuo karjwenda rendera resevoti ha amani na ngari aminio ukaya owedziwanu wallahi kwa naushinda wahibeze voti hizo nande kawala uzawazi hibi ngari toka Rwanda wallahi billahi wado siku ritoka harumwe kodo ya Rwanda sheka kamjafanya hizo ni mwambia oe mwatanganyiha mwaritola mru mzima wallahi billahi hizo nrabo karna wasuli bahanu linu zinunrabo ngamtsingo uri rohora ngede mana rimwambia oe kwezi ngari mtsahaoni radhi mtsanganyiheze parti politiki za hanu mwanona ezi ya kifujari mtowe mru mzima karitsutsa nguoka mudu mkudu wajoni na mtsori tsunguli ya mru mzima shaka inautokiri rijeban opposition ulona baruani watendelwa ni Muhammad Ali Swali ulona razida Yusufu Muhammad bwana hunungu ambao kamnaheda haruma voti vahopa ndo wa mwinyi wajewambe ukanangu wajoheda haruma voti yabo ngamritatanyao si maraya wa Komori katwanze namna hii kamna ujua mrisababishe mrite haruma ringa ya ukanga wa opposition ulohula na opposition lohunu wa wanona mru mzima izo ndongo za ndrabu abonga mrambia ndongo za ndrabu embabiyo kitside ali yabo ngamramba ndongo za ndrabu karina ujua rambegari wanona azali wakejani buivure hula jani buivure hunu na jani buivure hula ijihunre ze jani buzilo kinyume nazali warudi wake hunu wadwa pula nanu ihansi yabo ngamtoka hele wana mnaje ngabo simara nyaga kutoka hele wana mnaje ukakweli mwenye baraka nge opposition ukakweli Sufu Muhammad bwana nge opposition na Sufu Muhammad bwana katwanza yelewane na mwenye baraka kamtsuno kamgamtatanyao wangengari mwambiao antukainde nsi ya hatu unanya wa mru no lawi uwanzani wa mru no lawi si kartina bezwe za unanya kartina bezwe za uwanzani ngasina bezwe ya hensi ya hatu haina mwanansi lazima ya hesharu mwensi ya heshatu nsu Mwenyezi Mungu yatoka humtamani shaka mnaujua mjemke banu mdwari rohora nori rumia ezanyuze henda bature lala nanzaya rejuhana nanzaya karna ujue namna hiyo kamna ujue urenge ndemana banu emana rambangari wanona wanu ne makriminali wanu karina ujua mwendo anza mwangale kwa Komori na mtsenda mwangalie mwende mwangalie ze surwaya za hoandu warengensi hatu waende sawa wawandu walona mahamengo fukare ngamnionao heli na kansibangu ngamonao hata ngamono hama ngamimrumdu hazira hana belu ngamimrumdu hazira hana msaidie na shehani hawakadha hahindri dokaya ngwalawe shahao warudiwa le shahangu vangunga mihununga mtsotso nzeziba atsile namna hiyo ngamjoka utsonza ziba hata ndaba bonge lazima zinu ni wane nishemeze nikejuma hulaha mandao bonge ndemana ripara opposition na mrati zeringa ukangari aminio kaya rekama mba ukana kabati voti wallahi ze voti nga zidoureshe ze voti nga zidourewa ngo wakati wesa yonga mduka ukawandu indri ekamja mbude mwabaka mtuenda haruma voti ze voti zifanyishia azalaru dare nga kanza mdoko shina mwane naye wakati huo boronwa ba mtushindo wana naye kwa tango wakati hiyo kamkaradhi sijemrira mene banu rudambila na ndrabo banu bensi haki indensi hatu sonse pia banu sisiri zambao banu rakansi banu ngari zambao hero ngari zambao homo nenia kanga sitayari heni wajoka kweli
wajokubaruka ndensi hatu lazima ri kombo wensi hatu ngasi wa mwando besha ze damu za hatu ngazitoktia yotsi mbatabu haukaya ya urohufa na rehokana mo ya urohufa shana rudia rehokana mo banukarti haruma mtezo kamna ujorengensi ya hatu mwifanya amashinu shamba kari mrongo zaoni nyimba gufornoma ya ndrabu ya pewin kari mrongo zaoni ka ensinu inu ya tusonsi pia kwezi watukufu wa Komori mjoka nga mridungao nanu wajoridunga bada banu Sanzan rongoze le jeshi la Komori ni mwabia nukaya henye waka banu waka ujibu wa na urajiki engwa undahu owandu wao ngwa uhozimu owasangwa ozirewe owasawa rende hahindu shitso hindu karijamba msifanye hazi ya hanu shahenye kamdweshele ya ukaba nunganyina wana hanyu mwadweshele ukaba nunganyina wana shewanyu mtito niki wa armu ya ukanana mwende mwasanka de mahala fulani vanyumra mbiyo mwende mwadweshele ya hewa na jeshe inu nsi hatu sinanyi Ebanu azali woye hama mrumvura msi. Hauka mrumvura msi, woye tuwavuro msi halata. Harudare nganyirwa jina hapata. Inde heli ya rengoze wanuya warumia. Henye wanajeshi wallahi hata wallahi. Ngamlu amini banu. Ni mwambia nukaya. Na mdweshe lo mwiswa hanyu. Na mdweshe lea o mwiswa hanyu. Ndabonsona telefoni ya bili banu na muonesani mafoto banu ya wanajeshi ikao owinji wa hao warende hazirewe owinji wa hao wa uhakimu Mwenyezi Mungu adu warehemu au katikana mzee wa hangu harfanyishi hamadi wa jeshi hakasanta militeri yabo haremwanu wade owanahe wataha vafanywa karatasi wambahize nda morisi harendwa indushitwa hindu hazinisiwa hata bahize ntsihu yaka ukubaliwa hende bushini kajafanya nsusita harejei entu ashenda hafu abo nga mbrongozoni nyi wanajeshi na mdweshe lo mwiso mkana mwananyanyi wambali Rajabu ola manama ndondondro haungulo mhono hazinisiwa hazinisiwa ne waziri wa hemali wakati hiyo hotoka unde taratibu ya toka ya rohende yafanye dzihiro haoneswa utungu hatange ya jaka ushindarudie ya unde msafara ebonge yenye hewa na jeshe ensinu ya tusinanyi Vaka wenji banu wakana mvuu Vaka wenji banu wakana wakaujibuwa engwa undahu lazima rijeba nurudomo shele zizani ensinu inu ya tusonsi pia inu ya hatusonsi pia Ebonge Wakomori watukufu sisi eza hatudo hamba eza hatudo mweshele zizani ukaya karna ujua rijebanu jerendwa mesklavu ni wandu ikao ngari juwao ze alhamiza hao malani kaundo walaya haukawanua nai rahano wanai wanua nai rahano wanai wenge wandu hamanda wanu kwa na ujua waje warengensi hatu
warite harumaiteya wadorungo haujabari no ambezo wanzao no rirenda hama sitindo usoni mwao na wakinyume wodo tsihindu usoni mwatu haukasisi sindo mapatro wa hayu kama ujua mjamdo rifanyisa hama vanunga mrirendo hama mapusu sijao yawo ngekwezi mashababi wa Komori ngamu mrongozoni ngarendao haru mavoti za 2024 ngamunao ya ukaya inumwengo ni mwezi mbi iya pewu inu ngamu mrongozoni nyi mashababi vala hale si hamba owana na wende likoli wende warohe ujinga par contre owana wende molikoli wende watimize misomo yao warudi wareje yuwa mijini harumaze place za mji warudi ngwa wajinga mru hamba ngondo yasome yarohe ujinga hende yasomo harudaja henje za ujinga na mwone mashababi walo mijini hatu wakati haruma zaji pango ngeizo maudubo mashababi kweli owandu wanungu watoka ujo mijini hatu karina uwa bambaza haura rawavazanjeni shanga toka uhimari waremekotsi mashababe aveniria hanyu lelo na maudu mwanga misase aveniriza hanyu kwezi watukufu naromba uritike wale sheka wajibu wangu wa mandasi rijeri wonese wo miswiba rijeri wonese zenrabo zahumedi msaidie nyeshe kundi shahahe rimwambia nukanaba Komoro wandu wanu ntsibu wandu wajuka ulelansi wandu wanu wanuma dhualimu wanuma adui nekari na ujua ribatemi hono rikeka rizamba lazima rizambe kazi doka ukajala hatu kazi dokaya kazi doka jala hatu izode za mbani Mwenyezi Mungu shangari amino kana ngari to wao ezilokoro ni hatu aimba biyo karjala haurudi sisi karjala haurudi tifano wanza waili abakishandami yabonso aminu kana ndio wakati abidi mimi ni kemhara abonge kwezi watukufu wa Komori ngambosho marhaba menji ondikao duadunga we video inu nano wajohi dunga banda banu Mwenyezi Mungu ajengie wananyasi walo harumaze lopitali Mwenyezi Mungu yawanike unono kamgo abenze warejei haruma emalaho yao Mwenyezi Mungu ajengie wananyasi walo ho prizo Mwenyezi Mungu yawatowe haraka warejei harumaze famiza hao Mwenyezi Mungu yahifadhie mwanama Muhammad mwana ho mjini mbeno barikaondo yaliyo Mwenyezi Mungu ya mtowe haruma ze la joli kaundo yaliyo Mwenyezi Mungu yajengie arejea rumaze hazi kawaida zae ngamombosholo ni maraba menji wa Komori hena mwanamkomori utoka ombabanu ya jihundrao ngamombosholo ni maraba menji ya tsona mpaka nano kaya ngamombosholo maraba menji wanaama watukufu wa Heshel Libre de Comores vati na udiwaza wananyasi watukufu wa habari za Komori vati na udiwaza mwanama directeur wa HSDN nade mwana makarim ebonge dotsokanga mbeho zentosa za salamu za hangu ni mwambie nukana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wa satsena ikahala kalmauti sha ngamjon samihi rane jakaze video yinu Mwenyezi Mungu na jengie wanama hauo mji wa membo juu ya mitsamihu limjikao donazaliwa Mwenyezi Mungu ajeleke wa wanono aukanga aminukana wadunga we video yinu Mwenyezi Mungu na wanike unono na umurimu nji na maisha vati na udiwaza umji mtukufu wa nsujini Mwenyezi Mungu na jengie kumba banu walio bao wa wanono ebonge yabo simlaha ni zentosa za Kiislamu za hangu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh garjona na wakati wa satse na kala kalmauti haririza ahsantun maraba menji